MERU rikurima wa Kauwa. Bwana Marete, thank you very much. Non tubotona kanyaro kirona arwe tukomya, you're a busy man kirimantu ya Kauwa. But tuenda komenya kwethirwa, you think from where you sit, kwethirwa mu MERU Kigomano kiki amutethia bwana kana kwibia arona take home mu MERU kiri Kigomano kibi. Thank you studio. Karimi na Gichunge. Onibitagwa Duncan KIAMBIA Marete na ingukethia antubonde barapathikiritie Weru TV na Weru FM. In history Kigomano giki nikio kia mbere gutuika kiri urimbo wa Kauwa na tuona effort iria thirikari iji ya Kenya Kwanza igitite kureta antu amwe kuthikiriria views ciao. The previous regime turagita mantu ja public participation kiri wendia kiri mantu neja Kauwa, lakini gutino the top government ya involved. So tukuga His Excellency Deputy President ni a very good move ira tuambiritie nontu ni kiambere tuko expect mimbi gika ciara matunda na kethera giki giticiara matunda arimba Kauwa ntiwite kiontu bagatetheka kairi. So do you think kiri ndwariri rarirwe ari barobonde barariri, you think murimi akagunika kanini kana ide improvement kumania na Kigomano ki nontu ni kurari na rwari rwa mantu yaro twirire ao yo kwithirwa ati muthi towe mwendia kana nowe mwendia nowe muri. Will this change kumania na Kigomano ki? Nidonkuga thina yetu turi Kenya issue na implementation. Mantu jajo nte tuije kwaria sana, tuije ku give views, tuije kunenkanira maoni jetu. Lakini nandi tukuria thirikari unene ni tukuthugania kethira jaka implemented ou tukwirwa ou turaririe na toeja na views cietu tutikeje gutwigega turaterikanya gwita gukara ntuku ijire ithatu na ara 3 stairs na thirikari nayo twike tigitata ite implement mantu jau nontu ina infrastructure cia gutuma mantu jau jomba kuendereka. We hope kinya issues siura ikiari ore ambugaga 3 people or 3 multinationals isi control the whole coffee value chain. Kethira batea kethira ninguchokeria nkatho kinya CS wetu mithika na rugire ategurwa the other CSs bakinyago bichine bakagitate bakagurwa na ndi tukuthugania akarega ikugurwa na mbere mimbi ya MERU thineji gwatuika itithira gwatuika there is no implementation. Metho jetu jonde tugategera CS Rinturi tegere CS Cherugoi na kinya Deputy President wetu na President. So we expect to be implemented. What were the main issues CEO jira maybe ira umere kiri conference iji the main problems cia Kauwa? Problem cia Kauwa toranda abwiri the issue Kauwa ni the value chain production, processing na marketing. Turari na 7 thematic areas. Imwe ya mbere rari production and productivity. Tukarire mantu ja quality, tukarire mantu ja marketing, tukarire mantu ja variation, tukarire mantu ja governance, tukarire mantu ja regulations. Yuchi onde nicho iria turara iria issues iria taga effect kire the whole value chain ya Kauwa. Yes, machine chia guketha Kauwa. Is there any factory in a machine modern ka all factories as we stand kaikori because ndrone mtu mumati nonda ina kiriz issue auga before we tackle anything else nituambirie na okay ko process ra Kauwa nonto especially count MERU au ni auto terra quality na nukurikana kinya Marete na atire mantu ya machine cia part. So is there a way, you know, thirikari yombo ku come in ya tethio ntubono to last time no twirire bura you know one bin ya Kauwa yomba kuoria konia yonde kana you know bilabyo inini yonde the whole lot ya Kauwa ka. Is there a way maybe government yombo come in ya tetheria murimi kura into be ikana machine kintu kiraririrwe muno rira kwejire liberalization factories is a split ro watu a single factory is a single society operation cost ya itia
kethira nika factories iuchia watanite nontu ba economies of scale watwika china mbecha twithira twina modern machines na ndi ntikumenya ura thirikari kagita nigitu ndaugaga nature either commodity fund. There are so many cheap source of financing iko bidie society iji sigure iko pulp machine modern nontu machine ira tutumira thaa iji ni cia 1960s na ntigwitikia kinya tukaririe issues kinya murimi akathondeka kauga ate in the farm aja kiri processing there is also a very big issue. Yeah. Imbio kana murimi maybe na uchuria imbi thirikari promisere mantu jegi cartels nontu bo ibo bainyeriti murimi bonene au ni othineri nande cartels baba tugu push CS mibika monona ugire kama weterete rujo nonto na ugire na arua Monday Tuesday akarivoke licenses yuti yao na bambire the normal process iranda bwira ya CMA kena thitha tuna price discovery tibara antupo baya unrest na thirikari stem up itegere mantu yuja kauga nonto ina uwezo ni kugurwa kibagura kwa these big officials ina uwezo bwa kuhakikisha these processes is very it's seamless na arimba kuona mbecha na nkiburikanirio tumtugire turi nontu ndetreke kamite marketing tugire turenda ndole mwe na 20 cents thirikari rendo tuma a single every person ejarungamirwa kuthondeka kauga tutikwenda kumenya nontu thirikari ni ferete kiringu giao tunandi extension services gutichio tugatwika kauga tuikia nyamwirene tuikia ki factory nituriwe mbecha twari wa mbecha thirikari renda kugitorea kagita iraigwa kuria iraigwa kugitorea kagita tutu thina thina na kauga but arimi ba MERU arimba Kenya bonde they are very hardworking they are very determined kurima kauga but nande thirikari ni atufirite seriously. Yes. So bona Marete, you know murimi wende kana mtu wende kinyote murimi okawa na kumenya ati kira kikwendekana kire murimi dai ni ona mbecha muko, you know, ona thiringi ikuongeleka mukono yawe kana account newe ura ni murimi okawa. We all know this. Ati end game ya mantu yayo ndeka kana muthia mantu yayo ndhe ni murimi one mbecha. So lakini thirikari ni ramenya abo kinya bakinya kureta Kigomano. So now process ya mbecha ichionekana murimi ona is what we are asking. Kwethirwa thirikari kana Kigomano ki ni kirombero kinyaniri mitaratara iri kwika yukiwa kenda kuhakikisha ati murimi na kuona. I appreciate no kuwa ati CS Senator Lintore na rawire ati akarivoke license iji, but what else? Gintu kia mbere turugire turenda dole mena 20 cents thirikari the only way yumbogita ni kuhakikisha toranda mention last week ndaugire key performance indicators ya embassy chietu na rakawa gakunyua mono kawa getu premium kawa Kenya premium kawa kame Mount Kenya region is premium but nande there is no visibility tukaligo atiri embassies itu tharatu inacio tutigitire kinya attaches bet bakarage no batekagira nyamwira bagiriye ku negotiate nyamwira issues icha kawa kutuntu thirikari kethira ni gwite karomba mbecha kanenkero no kawa getu mba ku negotiate antu banyo and they are willing to pay issue ni require it means nande it's either the thirikari can join it cartels kana gutwie cartels kegurite thirikari hiyo hiyo gira tukuri maybe methika katotero kuga maybe mantu although pia ku revoke license iko rugura can of worms iko rugura like a can of worms kiri makatel jau we hope you will really succeed. We hope so. So another question bwana Marete, you see kwina ministry that we could deal na mantu ya kwina ministry ya agriculture kwina ministry ya trade kwina ministry ya cooperatives na minister babo badatu ibarare yao. So what is the benefit kana negative ya kwina ministry that tuchumba kwithira kideal na mantu ya nonto kiri thirikari previous government ministry ya cooperatives irari kiri ministry ya agriculture. Yes, it was. So how will this one benefit murimi kana how ni positivity iko kana negativity iko ikethiro erio kwina ministry icho ithatu iko deal na mantu ya kawa maybe ministers bongo bamba kwithe bateko watana kana department icho mba kwithe chine internal rango cho ikairia mutaratara yo wita na mbere boya. What is the benefits
na disadvantages chekwethwa kwina ministry that equal na mantu ya Kauwa. Thank you. Ministry kiri issues chia mantu ya Kauwa ninkona korabu ikwithwa kwina ministry ithatu don't ukara either Ministry of Agriculture no twarire mantu ya uria tukarima Kauwa crop husbandry good agricultural practices ichionde. Ministry of Cooperatives ni ukuona cooperatives chietu like last time nondoga issues chia governance mantu ya maingi nitugaga nandi ni tegererwe tutegerere tuone ona tumba go stem up governance issues right away from the factory all the way to the apex unions tutegere tuone ona tukagitango gi ubu bwega kire trade nayo ni kuleta issues chia kwithura bakiana nagiria tundogaga embassies kenda gutwika ni kwinambi nandi ishira yomba kwija ni harmonize those ministries titwika ikaritanira ngugi with a common interest gutina mantu yange ya gutonyera so oni nkiuga in a nutshell ndikona guthukwitha kwina ministries ithatu but nandi culture turiyo Kenya ni gutwika gatugeragia kurwa tuona uria ukethera ari iguru ria ungi andi ta iji Kauwa karenda gwita rutire rwa cooperatives no kuona utuketha kiri kari agriculture most of it nandi ta agriculture gekiri nandi tukoria atri turiaria manti extension service to increase production from 40,000 metric tons to 300 metric tons kethera tutitonya agriculture kinyaga wakale wa milioni imwe pa kilo mtu kana ngiri imwe pa kilo mtu aina kilo 10 kana 20 nandi mtu aka benefit yate nandi tukona that's an issue utukia address issues chionde itwambire ge production na tukiariria mantu jambecha kethere mungu kinyachio mantu chionde jetaniri amwe nuntu nandi murimi wa Kauwa airaga Kauwa kinyamami Kauwa kari factory murimi wa Kauwa na kairite nuntu gakeja kuyora factory wako ana mongo agweta asara Kauwa gakiendwa murimi wa Kauwa na kairite na kuru atiri twendie Kauwa akatia taketa shukuru ekugita atia ekwendia Kauwa nandi Kauwa kari merine kinyaga keja ko deep sea murimi wa Kauwa na gagitete ata na kamatite niro tukuga atiri murimi wa Kauwa natika kwaira Kauwa igakinya factory murimi wa Kauwa agitero ata aye a certain guaranteed minimum return becha ingi chiendwa mbesha substantially kamutetheri at least cover the cost of production na something small then becha ingi chiendwa na ali were bonus nutukugo na ali itamajani narimba kachoka Kaugene they are very hardworking thaizi mbiba uritas mbago ketha Kauwa na tigaba uketha Kauwa gutwika ni mbesha bate kwenda kuwata so utwira mantu ya a single factory kwithirwa iri ya society you know I thought okay akwithirwa societies may be no you are tanithwe then kukethirwa kuri na bakethirwa bena inyamo financial muscle ya kumba kwithirwa kinyama kiora machine yo pulping machines you imbea injaro ile chatetheri kinya kuongela quality ya Kauwa so why can't we do this ngashoka kaire kire thirikari turangivire iri one of the recommendation cia gutwika factory iti chiomba igwatanira na factory ingi kindu kira ndikuelewa ni gutwika thirikari ri nontu ina antu bathomete mantu ja economies of scale kaba kaija tonya iraja kaumira aja nontu tutikuelewa atiri ura factory mega produce kilo ngiri 20 kana ngiri 30 kana ngiri 40 na still irungame as a single factory yani guti nyamwera na sheria irio sikuga nto bani ba tumiro ba kwatane kaire kaba tumba ku watitani kaire bomba ku produce nyamwera unto ba economies of scale unto factory imwe na manager ina clerk ina nto bayo factory ingi na but nandika kwatana either one manager na some few clerks so was this discussed yes ito arire na twa recommend to factories you ite guchiomba kadu tarire to ugana ndie antobara experts ba karanti guru bauge ni kilo igana factory batigere producer kenda imenya kurunga mere onka of course kwena factory mi producer a lot of coffee like mbimbiri as a single factory ilitaka gaka inge mono na kwena estate bamwe ba producer ngro kia society ogeta kadendo estate na kedangro kia kilo ngirimagana iri which means baka ranked in MERU kiri society ati kinya number 10 so did you agree why can't
factories is chongo chiona ni ku struggle, you know, factories bongo bona bo struggle bakawata na kwethira ni society jiri da tuinya bakawatiri katuchikirinya tuwate ne o, you know, instead ya twithira ba tukatuita sara every day murimi na nene ba societies bakawata na bakawatiri, let us form one big society. Yeah, good question. Noije Kenya na muno Meru twendete siasa tu number 1 gitu ngavana eta gipindi kimwe nande iji aje guru aja ni kuona ni ora kukarinde guru right away from grassroots kiri amwera twendete leadership nande anto ba kuigwo gata gitiga chairman utitekeria na museo utongeria ntorene ukethera chairman no chairman yo Kauwa no chairman yo Ruje no chairman yo nyumba 10 no chairman yo kila kitu kurekia pawe okay. So this one will really intervention ya thirikari kenda kumaji. Absolutely. So in your wena na ethwanira yaku na uri no menyo bonene sana ba mantu ya Kauwa no tangeretie Kauwa neri society mwena bwaku uriona ibati kwithwa yi produce around what? Society mwe itibati go produce factory mwe I mean ikethera ikigwata kuma kiro ngiri magana ire gwitia I think yomba go sustain kire operation cost ire nonto kinyoga tra some calculations no ne ngiri magana ire no utetherie ukona kintu a million 20% iregi kwa kire society operations cia gutetheria kuria ritibangogi na some other issues but nandi kinyegetheri mo it is better nontu tukwenda minande thonde kwa kwina bantu ja maingi muno gichunge jabati kuthonde in these primary cooperatives nontu bwa issue equality nontu bwa issue amantu maingi wita ukethera minanda yumete area rira rikaringithia Kauwa ka minande Kauwa kau ka kwaga quality niro kaigwa rikara kana kapa gakapwa Kauwa kaina onion flavor na nikagera onion flavor kumaanisha kainungeria rire andi kwina bantu ja maingi minandere ole karaga ikariyo we mamanirite Kauwa ka mamaniraja Kauwa ka over ferment kabati githaga flat kari munandene jori flat utia society factory nyingi thondekete minande so there are so many things to be done bantu ya minande ngora tu yariro chokera nontu ni kwari na factories cho cherawani cheijirwe kumania na you know a fake contractor rawe yito contract so serikali ni eriwa ate ururea contractors ba I know anto baiba awatire na yamba ni kuendelea but then murimi akaruate ya kumania na anto ya baba kwe ya kutapeli factories tuchokerete to bamera ntu biashara eta kuraya uthikiria na mutegeri wa weru ni Mr. KIAMBIA Marete ora tukare nwentu kwena ro tukeria kubwithia ka postmortem ka muchemanio kana summit kana Kigomano kikirari ndene account MERU kya ntukwijire kwariria Kauwa. Kirimurano ri wagurwa no batikuda wena freedom eku ibwega gukara utifiri na mwendo wa nonto nande purite kabo akara gukaranagia no utumba gutege yani utumba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kudo ate ku respect te mwere gwe ethero nyi mwari ukuga nagwe ate uga nagwe kairi kwa ukira kirio katuire akurubeto ibatige kuga nari boundaries kana meanka ndene anja ogwe we mutoni na mutoni no ntoni o yuchira chigwa kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kuigukera muciari athore tukwena tukenda tukiaraire matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku muwete torieto turomba kuigwa wa muita akaigwa na akenete untu bubu bakutuma ukainyeria mwana mwanka ketho akieba ibanira mwana ugobuga tananya we muciari no bati utega ukona kethei mwana umwari agukura mwana umwari na kwenda gutumira kintu twatu tumairo mwana umwari na gote muguraira tore sema tuzara kwamba gwita buchikia mbere ukiona ya ko chiendia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura
mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngurano ri i understanding iriku mwanya abati kwithirwa enayo mama ugetikirie gutonya ndene ya ngurano utije kethira nkoro yaku niendete muntu ubugwega marriage ikumaneria nontu ningi utina ogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko Masaka ni antu ngai yauraga gukethira kwina gitete makia ruji nyomba tukagika mariko iguru ria ruji ria nyomba tutemete matima tukamamia rikone arafu tukagika maiga ja kuruga rikone iguru riria kurite batu tutaga ruji rinene ndiguru Masaka ni utwataga arafu muntu wetu ari kuaja Masaka twamuthika goku no ntotote na ange gwa gwita no kuona kana kanini wajukaia soksie kana ugacinika mbeco secretary treasurer wetu ni gwa twikaira mbeco u twikinya gwita turugura bankire ituthuranitie mwanka twakinya tubeca twakuthurania twakurugura akaunti miundeje miuro ya nene bara bari ku tio tutirimitie twarimia kwa mwetio tura kwa randi twarimia kwa mukuru wetu akaragania twarimia kwa muntu gwetwa wambugu muurojo na tute kuriwa no ibuti magana jairi ali tutiona ibuti magana jairi tuririwe buti igana kana 50 gikundi ukamama mathugani kira kina bata iyo keria kenda mugongo jwa rojo jona kurungama gikundi ngwataniro gikundi ikuigwatithania gaka na gaka bukomba gwa kanyombere anene ngoro babumba ukara inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku umubango jo muri misero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara jaro ja meru jori bi ndrende matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kuma renda amberia kure makawa gutemwa kanyajo mutagura machini ciakwa ke kutetheria muremi machini cia mbeca inkai compared ke machini ira chimpota ginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium MERU tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonde muyuthi no itengo giko muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndade nyoke kaira na kabuyu ri utakwa kiazi totiga kuga ote ngugeire ondade na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itionana na mirimo itionana na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete ukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira oiro rukaga para kumena taragara nyombe mburi ibati kwithero ya kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina ina twitaga split na kwina eje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwogu yanda gwemo karana kethagwa ikanyitwa anda watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruji ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke ya mwisho kome ngokwera ndeke ya mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe
Ndeke mwisho Murungu ngarira murombete no weka umariku ugakurukirwa ndene wero TV kiri mubango jo muri micharuruku bonde ni anabanjema ciaraga tukiona lakini tweteta mbere tukathira tutikumba kuona ndege ciecire no ithatu pilot atikinya no ne ukira ukua baria bakuite tweta twoja maiti jaria tukaikira amwe ingifting ekwa kuma Murungu ku deal na anto na nino monkambite the next step ku change your policy. Tunireka something. nitie nguvu bado wanainaka yubo manyamanta tatevui nande wanjikire wega nane menya ndatigire anto ira ciari ngara ni mbende nkone ui kwaria ma na sherero nyombe nyaki lakini ubutagira tukora wega ninankurite nio tio utotoni mwangu nakumbuka tukiishi mahali panaitwa Kibira kwa karibu na msikiti, nyumba za matope. Ira iri presenting Buntune bari colonizers ba MERU muchunkuri akwalire umunko umwite bwana kanasa kama na ndo mbodere gena amaki nani utakuwa ui ilo ndo ya wana igana tu dancing club kana debate ya tutakwariego ena otena gandu gakuria mwari chonda sinki nage cia nkathambia chuba ngege aru so ndetha ngaura chonda ngea chonda ihire ngwete mwari akanywa fanta It's a very short period. Ndiu gakuma gakiuma karetwa kirimil kana kaigwa kirimiu siraba bangite no ndiko kare insured na aria. Tatha ici rira tuku receive ko gamponga era security. Nuntu buga karabara batwire no be bakagitata. Bagakirwe inya na ko kagitata kageta. And it is important thirikari kinyayo gutegera. Nuntu andu baba no taxpayers bao gutegera ora bombo bateria. Ano bo baferire thirikari yo iji kurega kugita ngun registration cia Kauwa anto batakawa kethira society ici gaitongi na china mbecha chithire kinyi gikombora askari bao na bakabeka au that period eu kenda Kauwa gagitati akoma geta again bo maybe no bombe kare no tokia kwithwa nendi for example MERU to societies oyana 47. So tuna societies 47 okay withdraw factories each on the maybe no imono imanjwe then it would be easier kinya kwithwa kwina security no to borichi bo ngwana obanenkanira askari bo bayeto karia some of these factories so with 47 of them maybe omba kwa overwhelming kirithirikari and that is why we will need maybe at some point chidre kinya ikiamaji now ituko kuri private millers kana adiba kiombe thirikari kijambo ya ba support kana idila ke na iche mwingi thirikari tena thina nigitumi deputy president Gachagua ugire atiri andu baba batwika bakayajana ndabo the price nuntu twijora bendagia statistics sirio nuntu mba submit ama ukujao like Sasini is a listed company kuibonaga ora bakugita ketera bakayajana ndabo the price ari mbatena thina lakini tena ndi boba baguragira baba aire za direct sale mtu ageta kwendia ndora magana janana kutika thirikari ikuge karwa na these people kethira tu ba cooperate murimi one mbecha gutina ishireo lakini ande gututwika boba ga control the whole value chain makinya area murimi niko kire issue ya ati murimi wengwa yera maingi kinyabongo batetumaira kawaka labo produce so is there a way maybe thirikari kana Kigomano kikwejire issue ya bura kawaka promote kinya kire ya Kenya bongwa bamenya the importance don't ikurigana last time itu ariririo ntubu otumiri bwakawa onyi bwakawa kakongwa kinya tukuthia how say for example MERU Kauwa
kulingana culture ya antova Africans bigi ando beta ndeti ya kawa ne areba ikagwa kawa anenti yadraro beta gandeti ya kawa and that perception yare nikiatu matuga twite tidate ode mtu wangu ikitindate wangu ikikofindate andi kawa ka konutro karege into kina kiri kia goro mono nero tukuga thirikari no promote domestic consumption last time ndogiri Ethiopia more than 80% ya kakao kakanyunyagwa but in Kenya ni less than 5% nuntu antu ba brainwash ro pero akawa kainambi nikantu bari ba class kaina goro and it's just an imagination ko bautu tukombonywa kawa everything ni cover ya dead ka ukodi bomba gwitia nandi ore ngo appeal a Kenya kana Meru tunywa kawa getu to support institution yetu iriko gitamanto ya kawa na tonywa kawa kau tukathondeka structures indongo ra murimi mbeche ike ya trickle down kire murimi ko gitata last time ndogire kwina grains yetagwa UNG ungraded coffees chumaga kire P3 and the rest tukomba kunywa grains iwatu irita na RNC bagura tamarango ko and people can get a lot of money. Yes. Mantujagie climate change. I don't know kedra ni affected na kedra ni affected production ya kahawa cause I saw ku documentary ndone tenteresha Ethiopia. Mantujagia kudhojagia affect mono mantujagie cherry production. I don't know kedra Meru area affected. Meru area affected seriously. For the last few years tuitwithirite twina drought na rira kahawa karingwa drought kagachekeaga na gachekea ke tu last time ndo kama nto yakirina ng'ombe rere nyiri idara yimbi kabisa rera ina mpara igachekea ku no kedre kalinda ball lakini gate bold niro kona mtu etagategera kaugo akaga kainambi kare rugged ku kaina mekunjo ndene bando no double kawa kara kalusa quality by 50% which means nande this climate change ne affected the olimboka wa seriously. Okay, we hope maybe it's one of the factors maybe kethro gitegerwa no ntoka thiuru kanaro anda matuiga wantu wakiuga utira lakini tuterikana kimera ja kaoa it is one of the most affected crops kirima tujegie maybe kurima kaoa out of this conference weja CEO when ugono kuona from where you sit muremi convinced kiri maybe bara bateria mama tujegie kaoa none ja conference jira ba convince re bachoka kiro ni mibokaoa conference neraba convince but nandeno mbuge atire bautu tuje kwaria mono Kenya but ko implement manto near the issue the previous regimes bone tora ko karikite nyamo era conversation yeje kaoga yambirire kitambo ikiala ile ora murimi wagatetheka lakini twitaga twakinya somewhere those ministers bakagurwa MPs bakagurwa and watu gagutina good registration ya kongani this crop nande mantu jari methe ni jabui mono na kinyeje ni kuona ni abui mono but nani tukaga antu bakuthingateria na iyo turuga deputy president watu igateaga inya na kageria ko whip para bakugeria ko ingira mubango jo ari makaga bagatetheka lakini watu kagotepo torambukire nkiambiria 2027 iketherereo antu kawa gare kaiko whip atenge deputy president na CS Mithika babori biuria yes na because now Indonre yaka deputy president are so passionate about Ntubo we really hope at the implementation ye ka bwetho na bwetho na mpoiki na murimi akunika actually no turogire barogire within 1 month nundu baukira ne bakuona MPs na senate ikagurwa ikanengerwa mbecha nileo gashago ugaga amekanjuka kwa baromire elections benda kumukiria mbecha baba ikiria nani uti by bandla wage wikiro baka convinced bill itekoroka kada twege tango ye bure so kile mawatho ya tirwe ni Ministry of Agriculture ya Peter Munya this
sheria iji, some of them nindoona ikileano nacio ni the then chairman wa Senate wa Rwagiro Agriculture akileana nacio akiwa some of them itebui kiri murimi. Sheria iji ira ciakirukitio itara munya, how were they to improve, Kauwa? Kintu kia mbere CS muya na ugite operations ya society si they capped at 5%. Lakini atonanagia ora society hizi karana. Kethira kejete au kauga society hizi manjo wa support production kena mbechere kauma currently tutumira 20%, batumira 20%. Na 20% yeu ginyete kanaga kutuonaga ne kuraga society hizi kenda kawaga onde geta kire states. Another thing ira ya rere twe this is munya na ugite meaning loss here capped. Tora buije meaning loss ni difference ya kintu kira kimagire mpende na maganda jaraja umaga. For example, issue ya climate change atime andress. Bana ndira guketha kwina drought kutwike mpende na gutikio ikirite ni makonde jareo. Where will you get that? Ukona ndikethere na issue ngwari na mantu jaraja batiri kwithura jareo kenda gutwika ate. Na kinyabo bakuga meaning loss ya cap itagitate batemenya ku sustain. Issue ira cia bati kwa ni issues cia governance. Arimba bari bakurekero beja kuona kawa gakithiwa. Are they satisfied with what is happening? Bakiana nje bakwana na results. Bamenya kawa meaning loss iritia nuntu katanyiri kana the other practices ira bategitete. Those are the issues ira atugerie ku educate. Ta in the union twambire ku educate arimi ora tubati kugita kauga na ara tutejagira mbecha to get a lot of capacity building. So do we need new KPCU? New KPCU ni arere tugire chokwe kire arimi. One of the issues no thirikari tikita biashara. Kana kethira new KPCU kethira rio ne act as an infrastructure kueja na mbecha ya gwita guchwa thoko, all those things. Itikethirenia kuthia kawa nuntu nandi batemenya nuntu ni aritingo wi bathirikari batemenya kuthingatĩria kauga kariku na tuga institutions cia kauga ire all the unions in Kenya na unions ire ciena MERU ciao tukeni supported ithiage kauga kao ni KPCU ni chokeru arimi patike ya gutumira ni KPCU as a conduit ya kulita mbeca cia thirikari bakiwa as a state agency. Whatever happened kiri Kenya Coffee Board. Kenya Coffee Board kana Coffee Board of Kenya. Coffee Board of Kenya. Yes. In some years back, kietire ya collapse. Ba mi collapse ba thondeka Agriculture and Food Authority. Okay. Na niyo nyomo ira ndoku burure afa iwito afa yekira directorate kwina coffee directorate kwina size paredra and water view mira niko turuka kana ndi tutu wenda afa coffee board ni choke uraya kari na mandate ira ya finance is strengthened na kinya CRI ntona ndikuroite na research institute Daiji turi survive nuntu bwa Royal Grafton ira CRI bagitete. We have sciences in Kenya bati gutumirika ni twatunyire CRI mbecha thirikari te arokita mbecha kiri Coffee Research Institute kinya maria ni boronire ni koragitirwe yani nkera institution kira gigiti nikawa gakuri okawa kare ari mbeta kuthoma angoria na ndi ninjireri kutwitite but kwina Kalro iti utethia mbi Kalro Kenya agriculture livestock ni livestock ti coffee twari na CRI na niyo tukwende choka aitogire tukame finance nundu tukwenda research in coffee uti ndi guru ikuragete na research na kinyambu gako inga na institutions ine kinyana ndari tango itu ari na R&D department. Yes. Thank you so much Director Marete. Maybe parting shot ye kukire murimi nontu igo bategete jarunga meri bakawa meunde murimi okawa ni buntegete parting shot ye kukire arimi urendo bera taturi arimbetu ndena kubera bukauma kawene
naje iguru tuguchiumia kuruorea mbechi kega mukone bo support institutions chienu na tugerie kuritango gitore amwe tukithondeka kinya issues cia governance tuthure antu bara bagatutethia na kinya turitanirie ngugi turi amwe. Thank you so much muthikiria twetikire tumbe kutha tukirikiria uma tujegie kofi na ingwitikia ndiungeu Kigomano kiu kirari kaunti ya Meru kethwa gigiciara matunda ntuko itikuraja tora turekirwo wirana ni DP na kinya CS wa urimi turikiria au tugacokera twareke kuigua nteto.